Balik ciri balik. Di mengui tani mula bumi tengah. Dari main janin nepuin punyan gedang mentek di aspale. Awak. Pesulu baan ni. Kisah kau. Jani calon arane pokoknya aman. Semua Polres itu. Awak cik. Ikal. Kejap kejengit ni. Gak mau. Makan cakap berbalik Cidot masih siap nih. Gaya. Kemuka, iya. Bisa tidak ya? Angke bolot cek. Samadan ditiang sarang sami sana dari ngajeng elengan meljebos ke bringket. Adi rebo cipas. Adi rebo. Adi minggu. Ciguru aja sing nawari polon kini. Lekelek. Hari rebo. Minggu. You know you're not minggu. Luar biasa. Jelas. Komen Jani main kalangan nyigel di pengkol nih. Gumi seneng mekarpet sing. Mula Gumi sakti mengui tani. Maksud sini? Dini kena do klian bisa tadi rarung. Cewek cik. Klian gengken maksudnya? Klian tajan pekannya tadi rarung. Klian lado pura tadi rarung masih. Adi bisa? Iya tukang sungsung nih. Jadi mau ngaji sengke itu artinya Jani khusus calon arang semalam suntuk sampai pagi. Tapi dini kok sengnya do nak ngangon pro kontrol kesehatan. Woi, awak ji, wah uruk. Pro kol, pro tongkol, menular buci, laci menular, cici kalau curug. Protokol, pro kontrol. Weh, bungut sing bisa ngurun protokol. Siapa aja nih usaha nih? Ya. Pokoknya jangan ini tetap prokes protokol kesehatan harus tetap kita jalani. Adat tradisi dan budaya harus tetap kita pertahankan. Tepuk tangan dulu, kayaknya gampang penonton. Ya, lihat nih. Makan anak kewah, Gumi Jani nih Gumi kewah. Jelas, semang betul kan kewah ho. Lihat bawa jalan kamu. Siawati. Oh, busan. Aduh lihat abu sing mungkin bani jamone bos semangang nih. Penonton bawa seko. Maksudnya? Seko betik boy lang ho. Tapi kan luar biasa. Gumi dini ini dek sing hidang napas Gumi ini. Ada liu atau protimo? Ken Pertimo. Oh baju selam kadang protimo. Wah, di mana baju selam Pertimo lagi nih.
Wah lagu mini. Hah? Wah lagu mini. Uci lagu ni. Ning yang lebang bojo kan ni. Yen bocing lagu mi leduwag saja ci. Wah kayak gitu. Duwag o penabo metendo lek-lek pergi no damuhan. Kenawang, enggak konyang pasang tendo mani pedalem pengayahan tendo cing cing. Kena do Flores dini. Adi Flores. Dini. Flores, Flores penguci. Loren bungut teh kewah ngoren Flores. Cijam kuda mangkat ini. Jam sio, Jam udah jipsu. jam telu. Ibisanya jam kuda sekali nyala narang. Jam 4, Jam kuda cileneng. jam 5. Nekat jam kuda. Yen tadi jam 7 meresut lendeng yen tadi tamak tumpak kene tumpak lanap pe bempok. Adi tamah. Pang laku kan mangku Jangan mau soleh. Cang nak dari mangku mas eh. Mangku apa? Pangkiu cang dari mangku. Wih, Gimana cepat dari mangku cang pangkiu. Semangat. Semangat. Ai, petang. Semangat. Mangku lu ngamah. Pada. Hai. Mangku cet ngamah. Petang nih. Mangku. Ada. Ini jadi mangkuan. Ulo. nu aja asal ngada. Cingantan sengenci. Nggak sing lucu tuh. Oh semangang nih. Oh. Makan aja nih ada kue gerubuk. Oh lihat apa pesu? Wah iya ngaji itu udah bagus. Mone poleng. Oh lihat. Oh. Mana yo? Ada yang yuk ini lagu. Igen. Banici. Bani. Ya. Oh mana hujan gak lagi lagi. Waduh, memang. Abu pes. Ci hujan gini. Pula karena nih. Ada sengnya deh. Buah ini misi. Ya pada siapa menjepit dong. Tadi siap, buyong tuh siap. Tuh, iya, kita bungut lagi, iya. Tapi sekan gumi mangwitani gumi bersih. Bersih, Maro cangkat di parkir besan. ingin. Tuun kang oleh motor. Kengen. Nyes gitu. Apa tuh? Nyicak sesuatu. Wah, kalian. Iya, subuh ji, asalnya itu nyejak sesuatu tuh kalian. Bertanda buruk. Oh. Penasaran cang. Oh. Perasaan Ci. Peci cangkok kental benyek. Weh, Kali. cicak subuh jelas. Oh. Apa? Kalian. Biar penasaran clear. Jangan sih tuh. Begitu kok asana-asana cara tain cicing. Cicak mau soleh. Iya, subuh di sisi jalan nih. Kental penyet itu pasti tain cicing. Maro ada empat ternyata cik. Engken, benar. Benar tain cicing. Gede. Buk Cio, ada jelas aling dia mau jelek dia mengutani aling. Jelas, uci cekek konyang. Oh. Kurang cadang ke diri. Kayak kurang cekek. Enggak. Neko cekek sih. Ana cen. Konyang cekek. Ana cen. Cen. Nih baju barak. Weh. Ayo sing baju bara. Wah, ceceng bara. Nih weci bah. Woi. Ciking, kan dia nyanci anci. Yo, Baju apa anci? baju barak. Putih tuh baju, putih tuh. Tapi ternyata benar nak. Engken. Cintanya dia membutakan mataku. Iya nada cewek ada di samping nih. Ane negak tuh. Ah, Ike jangan ningkang kek. Weh, apa sih? ada sudah ningkan jawab Ci. Nih ningkangen. Sing. Oh ning na pakaian dalam nih san. Weh. Cici mau lengah, cici ada udah. Coklat. Awak Ci. Awak Ci. Balennya. Woi. Enggak baca dek ngawat. Cici mau lengah, Ci. Pangsekan ya kawan. Saya perlu buktian gitu. Apa lagi balen Ci? Tuh, Bo. Apa nih? Tage nomornya tage.
Rayunya. Rayu. Nomor tak Kalau takon melu nomor BH nih. Ingat adi mangku sing tadi ngomong gitu. Teplon tuh. WA. Ujang nomor wo take. Adi WA. W dan A. Baca nih. Wow. Saya tahu Ci benar benar yo. Ciblak. Wi benar. Hai cewek. Wi kalau nggak rayuna. Namun tuh jigen. Tenang aja kak ya. Ini A, Bincing tuh. Kok nyangkat pasti ngengek gugu. Cebuan ngecek awalnya sih dia yang main. Rayu. Tulis Ci. Iya model. Nih jangan rantas sendiri. Rantasan. Oh putih kuning. Adah, enak cara beda bu pasti putih kuning. Nih, bungut susah bungut. Putih kuning. Putih. Ada arti itu. Putih artinya melambangkan kesucian. Woi. Yang kuning berarti ngengek. Ada. Jika mau doh. Tuni cang kita di WC kan ngengek kuning. Wede tuh lagi. Ronik. Buci. Pian ngulo. Ada gula lagi. Di pura monto di jalan. Hai cewek, kita model. Hai cewek, oh kita model. Sing misi kita model nih. Weh, hai cewek, monto kan? Hai cewek, monto kan? Dia tutup nih. Udah tutup ya. Cici kuren. Hai cewek, Mas Aud kayak itu kok tahu? Hai cewek, mesaut gitu kok tahu? Wih. Wajib. Maaf deh. Kene Jangan menangis, Wi di sini sedang terhibur. Babu, wajib terhibur, Sedang menghibur. Sedang terhibur tinggalin ya. Oke, pangeran apa kayak ini? Ada bibir sama iya. Apa kening dah? Iyan saja. Iluh demen teken beli. Buku curhat iluh he aneh tuni. Tuada nak muani. Jenenge cara mamadi. Beli tekel mai. Boyo jangan bomersi. Lita kau mai wantang ngabetres sejati. Lita kau mai kau boboto bin merenges. Beli begino bonus wantang ngilangan otak stres. Beli begino bonus kau boboto bin merenges. Nenek dulu ngeling apa sepenang tuh? Cuma dia nyebar nih lu, amat stres ini. Iya pesu ya di bibir terharu ketinggalan ke bagus rencana. Cik, tenang cik, cara kata menjepit tenang cik. Oh menjepit tulis ini. Gak sebelah saya terima cik. Buka ke dia. Ini apa anak cara godogan di bukan? Godogan cik. Weh ken caranya kulit putih gitu. Cik. Putih orang cik. Putih, iyan subuh kulit nak putih tuh berarti luang tuh. Putih. Putih yang game. Pun buka kate. Pun buka kate rai. Yang baru. Weh ngoyong. Ada kin ngeremang. Terpules apa kencan ketat kalau bengong. Ada lelek. Ya memperhatikan aja kudoy yang nganteng lah nu kene gitu. Oke, itu pikir Oh, itu. betaro resepsi nih. Jawab jadi resepsi orang aja betara naik. Cuma jangan ten kene boy sih masih bertiga betara lagi menikah nih. Ada menikah nak itu Pedoyan cuma menikah.
Karena kenapa ada panggung semewah nih tawang Ci? Kenapa? Ken mewah. Nih, Biasaan mesti kemang rampe kok bunga mitir lagi layu. Cita orang Ci. nih ini kan calon arah ini man karpet wah atuh Atuh tugol man. Jane kene. Ira ko dini ini ada di jagat Kediri. Mau sani nih Kediri dauh nih. Weh cerita nih gitu bojok. Cerita nih. Cerita calon arang di jagat Kediri nih. Woi, Apa? ada nih dini di jagat Kediri ngiring sama margatan nih kunci pakce. Yang Kediri misinya patung Soekarno kamu. Keduh. Gitu sih. Sien ple. Satuan, Cina mah satu. Sing. Ada sing mangutang deh. Panyol. Siapa yang banci melu? Canggih tong Kediri apa melui tani nih? Daun anak. Ah, ini. Cien subuh man ngordo ajak cit luang sak ada cina kilen gelah. Tawang jam kudo subuh ni. Gelah saya nawang. Pekan medagang ke pekan berdawang cijak lu. Wah, Medagang ini banci. Aja. Mau dagang aja. Disuruh ini ciman bakti cang banci masih. Weh lea banyak. punya banyak. Lihat deh sama ini. Ikan kena cimesiat mau namo. Weh, bisa mau lengah. Siat mau namo. Benar cici aja lu. Jangan tahu hasilnya nih. Cili. Rakriano Pate Madri. Wah, Uli jatuh. Uli jatuh. Kematian. Kejek sama kita satu anjing ya. aneh nyengcengan jagat Kediri ini ki. Ya, mana. Aneh ngemaling ceng-ceng di Kediri. Woi. Aneh ceng-cengan saya ngamaling ceng-ceng kok. Karena pesudi. Makin Gusti Pate pajang medal medal. Hijau penonton player. Mau misi nikung penontonnya. Penikung. Ego. Der. Yang. Ego cik. Weh, mulai jalan nerangnya bom misi watang ter. Cep. Oh, Cep. Nak pulas sebuah ciwa tangan. Cina pulas ke tarang. Cina jelmo namo nyonyoin tarang ci. Ya, tau kan taracin yuk. bosan di tongos mapayas na adone glemong amat glemong. Enggak lo. To caplok nak jenis nyaplok nak kedeplok. Woi, nak menyonyoin tau. Ciawa ci. Nak menyonyoin. Atau lo taracin yuk. Misi cecak selam. Cain pelung. Woi, baik ngalan. Nagil. Apa Ben? Semua nanggu ini nih. Hah? Apa ranci? Pesuang boy. Ngeh tuh. Mibo ciajak lu jam bakat gedak pasang gelap kikik lah mau ciajak lu matawan jasanya. Apa? Kike? Mana kike nih? Pasang yang nasi ya? Ye, nage masang tanusen kabla ciajak lu matawan jasana. Mana nih tanusnya nih? Campur ngadap. Apa ya? Lagi stanus nih. Punya semangat jenis ji. Ya dong. Sing misi mah benar. Hah? Ada benar deh. Pasal udah baik ngalan. Ada ibanci ya? Kewa penegak ajet misi galang pesuang gini boy. Ada. Ya, ada cuma stres nih. Sampun ayas. Nah, Kriano Madri ngerangsung Nusantara. Lenta video sing gitu. Ya dong. Jadi Terus di tiang sabun saya aku nyantos modal kalau mau gusti. Seledetan mata nih itu. Again. Ujang mato ini dosen mato. Sen benar mau manto macet. Apa masalah langsir nih? Tadi itu langsir jangan masalah. Langsir lemu apa? Dekal hijau. Cina kepuro siapa taran sih?
Kengken permatan lah mesti memato-mato mai. Sing tadi memato-mato mai. Adik itu sapu angut-angut dipasangi. Kengken, Bang ngomong. kengken maksud. Coba kedek. Ha, coba kedek. Kengken, Adik angut-angut pasangi. ini bahasa ngerti ada anak. Ini maro ya nak cenik. Maksud cina-cina kengken. Ngigel nganggo pempes. Awan cipem. Weh, dakin penyoncet bebas. Waduh. Nih, kancut ada anak. Kancut. Kaden tiang pepok. Kancut mencapean kuri. Nih. Doang. Terus. Lurus kengken. Mendal. Oke, nak. Kowe nene lu tuh jak semut yang bate sing yang kok paling pakai wah negana. Tegang banci. Pang bocang, ranjit tegak ai banci yo. Ini munyi megalong, cet kang galong. Iki na ngabojit na. Yang ngabojit no. Ben, yan. Simar galong. Ne mapurado. Terus. Mau bawa seperti langganyul. Mau bawa. Ayang bapak datang dan nih. Weh bapak kelihatannya dan gitu. Tulen. Diam, sedan yang ulun. Ini jalan di dia. Yang amet nak kena belah mari kanang. Margo. Ada. Bos buat tuh. Cara nenek kuku. Ada. Iya ngalah di tiang Gusti yang pasar Bringkit. Di pasar Bringkit. Sekali patung sampine gede nih. Ada. Tak ngai-ngai. Cibenang ngacing. Ring dijauh darahan dulu. Biar rahang belah mari kanang catus patung. Ring catus pate sekadi sangyang catur muka. Mau bawa. Kayu waktu. Main kedo. Bir. Tiang. Bangun deh. Yuk. Abang. Atau kewah. Hah? Kewah bangun. Ini. Menjepit. Apa jepit? Anu Ada. Yuk badangan nyaman. Cici nak dua cik kering dalam sholat. Terus. Sekar pucuk mengambil pel. Woi, kecil dia kan? Si Nawang pengertian anak ini. Stolen bungut dulu. Nawang pengertian anak ini. Lagi apa ya dia anak ini? Semua anak ini yang gelang banding ini nutup pedang kuri. Kene nari orang mesti ngereteng. Yan konyang nang ngiring di duri nang apa mulai kesan di duri benar nih. Oh jangan rating gitu. Nah, Ulang. lah. Awas nih pelih jak dulu. Rakane. Tolong rating nih. Boleh rating. Bungut sih deh. Siang sih dari Arjo. Sing misi gitu nih. Ya galo inyo malah misi medewa ratu aku. Weh, mungkin ngaturang aya ada di rajo. Gurus nak jengot deh. Dia jenggot. Tuh. Nik jenggot orang sih. Apa dong? Sing jenggot. Apa? Akah gigi not. Ngawak tak kujeng ada itu. Tak ujeng ya? Tak kumis tak jenggot. Tuh penonton pemiseko not. Nah. Oh, satu banyak sing lucu, Bos. Mungkin medali paling Gusti mungkin nah Peter buat cari nih. Jadi kena tak peragatan gak ya dong. Nah ini gini. Aku gitu kayak satu nih, satu nih. Wentana mungkin ida Gusti Patih Madri sampun presiden walian kami diharap mengali mungkin mewali mungkin mereka
ceraka ningsun maket ini paman parakan lah hajat lu kentan rengo bawa seniro mangke Gelas bilang jani yang paman dosan yang paman lengah. Inge do jane rago dadi utusan do Prabu Erlangga Putra mang do presido waliang itu do abang istri tapi sugro paklon itu diarat mangali mai ke Jagatira Pergedan.